салом бинандагони азиз, барномаи иттилооти вақтро бо муҳимтарин хабарҳои рӯз аз телевизиони Душанбе тақдиматон медорем. Дар студия бо шумо Меҳринисои Абдуҳомид. Таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. истиқбол аз истиқлол дар шаҳри Душанбе. ташкили ҳамоишҳои идона дар сохтору муассисаҳои гуногун. оғози маъракаи ҷамъоварии пахта дар хоҷагиҳои деҳқонии пойтахт. хоҷагидорон ҳосили хубро пешгӯӣ мекунанд. роҳандозии амалиёти бачаҳо дар шаҳри Душанбе. ҳадаф риояи қоидаҳои ҳаракати роҳ аз ҷониби наврасон. дар иртибот ба ҷашни рӯзи истиқлоли давлатӣ аз номи роҳбарони шарикони байналмилалӣ кишвари мо ба номи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон паёмҳо ва бархияҳои шодбошӣ ворид гардиданд, ки дар онҳо бо арзи ғояти эҳтиром ба сарвари давлати мо ва таманниёти нек ба мардуми Тоҷикистон аз ҷумла омадааст. ҷаноби олӣ, табрикоти маро ба муносибати рӯзи истиқлол бипазиред. ҷашнҳои миллӣ ҳамзамон фурсате фароҳам меоранд то роҷеъ ба мушкилоти ҷаҳонии муштарак андеша намоем. ҷомеаи байналмилалӣ дар рӯбарӯи рӯйхати афзояндаи санҷишҳо аз буҳрони иқлим то низоъ ва афзоиши нобарорӣ қарор дорад, ки ҳалли онҳо танҳо дар қолаби бисёрҷониба имконпазир аст. маҳз ҳамин рӯҳия дар аҳдномаи оянда таҷассум ёфтааст. ин санаи сарнависоз соли гузашта аз ҷониби Маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид қабул гардида бар асоси зарурати таҳкими бисёрҷониба, пешбурди сулҳ, рушди устувор ва ҳуқуқи башар барои ҳамаи инсонҳо бунёд ёфтааст. бори дигар таманниёти беҳтарини худро ба мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин рӯзи фархунда баён медорам. лутфан, ҷаноби олӣ, изҳори эҳтироми олии маро қабул фармоед. Антонио Гутериш, дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид. ҷаноби олӣ, бо камоли хушнудӣ табрикоти худро ба шумо ҷаноби олӣ ва ба мардуми бародари ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати фурсати мубораки рӯзи истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон иброз менамоям. покистон бо риштаҳои устувор ва бародаронаи дӯстӣ ва ҳамкорӣ бо Тоҷикистон, ки таҳти дидгоҳи дурнигарона ва роҳбарии хиратмандонаи шумо ҷаноби олӣ пайваста таҳким меёбанд, ифтихор дорад. бо эҳсоси самимӣ сафари худ ба шаҳри Душанбе дар моҳи майи соли ҷорӣ, инчунин мулоқоти гарму созандаи худро бо шумо дар ҳошияи иҷлосаи Созмони ҳамкории Шанхай дар шаҳри Тянҷин ба ёд меорам. дар он мулоқот мо мубодилаи назарҳои пурмуҳтаво ва дурнигарона анҷом дода, роҳҳои навро барои баланд бардоштани сатҳи ҳамкориҳо таҳризӣ намудем, то ки робитаҳои бародаронаи мо ба як ҳамкории воқеан гуногунсамт ва барои ҳарду ҷониб судманд табдил ёбанд. тавре ки дар Тянҷин ба шумо иброз доштам, боиси қаноатмандист, ки созишномаи шарикии стратегӣ байни кишварҳоямон, ки соли гузашта имзо гардид, аллакай ба натиҷаҳои мушаххас ва назаррас оғоз бахшидааст. дар ҳамин замина мутмаинам, ки дар ҳамкории наздик бо шумо ҷаноби олӣ мо кишварҳоямонро ба марҳилаи нави шарикии стратегӣ мутақобилан судманд ворид намуда ба шукуфоии муштараки мардумонамон такон мебахшем. аз ин фурсат истифода бурда беҳтарин таманниётамро барои саломатӣ, хушбахтӣ ва саодати шахсии шумо ҷаноби олӣ баён менамоям ва ҳамчунин барои сулҳи пойдор, пешрафт ва шукуфоии мардуми бародари Тоҷикистон орзуҳои самимии худро иброз медорам. лутфан, ҷаноби олӣ, изҳори эҳтироми амиқи маро бипазиред. муҳаммад Шаҳбоз Шариф, сарвазири ҷумҳурии Исломии Покистон. ҷаноби олӣ, аз номи ҳукумати ҷумҳурии Исломии Покистон ва шахсан аз номи худам бо камоли хушнудӣ табрикоти худро ба шумо ҷаноби олӣ ва мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 34-умин солгарди истиқлолияти давлатӣ иброз менамоям. покистон муносибатҳои деринаи бародарона ва таърихан устувори худро бо Тоҷикистон, ки бар пояи имони муштарак, ҳамбастагии фарҳангӣ ва эътимоди мутақобил устувор гардидаанд, қадр менамояд. боиси хушнудист, ки рушди мунтазами ҳамкориҳои мо дар соҳаҳои мухталиф аз ҷумла тиҷорат, энергетика, пайвастшавӣ ва робитаҳои башарӣ назаррас мебошанд.
муколамаи сатҳи олии роҳбарони ду кишвар нерӯи тозае ба ин ҳамкориҳо бахшида, иродаи моро барои таҳкими равобит боз ҳам қавитар гардонидааст. итминон дорам ки таҳти роҳбарии дурандешонаи шумо, ҷаноби олӣ, ҳамкории мо густариш ёфта саҳми арзанда дар таҳкими сулҳ, субот ва шукуфоии минтақавӣ хоҳад гузошт. аз фурсати муносиб истифода бурда беҳтарин таманниётамро барои саломатӣ, хушбахтӣ ва умри дароз ба шумо иброз медорам ва орзу дорам ки мардуми бародари Тоҷикистон ба пешрафт ва шукуфоии бештар ноил гардад. лутфан ҷаноби олӣ, изҳори эҳтироми амиқи маро бипазиред. Асиф Али Зардорӣ, президенти Ҷумҳурии Исломии Покистон. муҳтарам ҷаноби президент, пеш аз ҳама иҷозат фармоед изҳори сипоси самимии хешро барои номаи ирсол намудаатон ба муносибати 14 июл баён намоям. бо камоли хушнудӣ ба муносибати ҷашни миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон шахсан аз номи худ ва аз номи мардуми Фаронса самимонатарин табрикот ва таманниёти некро барои саодат ва некуаҳволии мардуми тоҷик ба шумо изҳор менамоям. Тоҷикистон ки чанде пеш бо ҳамсоягони худ сулҳи пойдор баст, ба ҷаҳониён ба хотири ҳамкории байни давлатҳо ва мардумон ва эҳтироми соҳибихтиёрии ҳар як кишвар паёми сулҳ ирсол намуд. кӯшишҳои муштараки мо барои ҳифзи муҳити зист, хусусан пиряхҳо ва қутбҳо низ аҳамияти муҳим дорад. барои иштирокатон дар конфронси Созмони Милали Муттаҳид оид ба уқёнус ва инчунин барои муколамаҳои созандаамон дар ин замина миннатдорӣ иброз менамоям. дар доираи 10-солаи амал оид ба илмҳои криосфера ки мо якҷо дар шаҳри Нитса ифтитоҳ намудем, иштироки фонди фаронзавии ёдгории пиряхҳо дар миссияи байналмилалии илмӣ дар Тоҷикистон дар ҳафтаҳои наздик далели возеҳи густариши ҳамкории судманди мо дар ин самт мебошад. мехоҳам ки мо минбаъд низ муколамаи сиёсӣ ва амниятиро байни ду кишвари дӯстамон дар шароити мураккаби низои Украина ва вазъи ҳасоси Афғонистон тақвият бахшем. шарикии мо дар соҳаҳои фарҳангӣ ва донишгоҳӣ низ заминаи муҳими муносибатҳои дуҷониба ба ҳисоб рафта, татбиқи лоиҳаи Алянс Франсез дар шаҳри Душанбе бояд ба таҳкими он мусоидат намояд. илова бар ин, аз майли ширкатҳои фаронсавӣ ба таҳкими мавқеи худ дар Тоҷикистон ҳамчун шарикони боэътимод ва дарозмуддат дар соҳаҳои энергетика, инфраструктур, кишоварзӣ ва сайёҳӣ изҳори хушҳолӣ менамоям. лутфан, ҷаноби президент, эҳтироми олии маро бипазиред. президенти Ҷумҳурии Фаронса Эммануэл Макрон. ҷаноби олӣ, аз номи Шӯрои Федералии Швейтсария ва мардуми Швейтсария мехоҳам ба шумо ва шаҳрвандони кишваратон ба муносибати рӯзи истиқлоли Ҷумҳурии Тоҷикистон табрикот изҳор намоям. лутфан иҷозат фармоед таманниёти беҳтаринро низ барои ояндаи босаодат ва муваффақонаи кишваратон ва шаҳрвандони он баён кунам. ман хушҳолам ки ду кишвари мо муносибатҳои бисёрҷонибаи хуб доранд ва бовар дорам ки дар солҳои оянда мо метавонем онҳоро боз ҳам густариш диҳем. мо интизори ҳамкории зич бо Тоҷикистон дар давраи раёсати Швейтсария дар Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо дар соли 2026 ҳастем. ҳамчунин иҷозат фармоед ба шумо барои табрикоти самимиятон ба муносибати рӯзи миллии Швейтсария миннатдорӣ баён намоям. лутфан, ҷаноби олӣ, ғояти эҳтироми амиқи маро бипазиред. Карин Келдер Зутер, президенти Конфедератсияи Швейтсария. ҷаноби олӣ, ҳамтои азиз, аз номи мардуми Гурҷистон ва шахсан аз номи худам ба шумо ва мардуми муҳтарами Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба муносибати рӯзи истиқлолият ки 9 сентябр таҷлил мегардад самимона табрик мегӯям. ин санаи фархунда дар таърихи кишвари шумо рамзи амиқи озодӣ, ифтихори миллӣ ва давлатдории устувор мебошад. дар ҳамин рӯз соли 1991 Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқлолияти худро эълон намуда роҳи рушди соҳибихтиёриро пеш гирифт. ин рӯйдоди сарнавиштсоз рӯҳи озодихоҳӣ ва иродаи қавии мардуми тоҷикро дар сохтани давлати қавӣ ва мустақил, давлате ки мероси бойи фарҳангӣ ва анъанаҳои қадимии худро пос медорад,
انعکاس می‌کند. گرجستان مناسبت‌های دوستانه با جمهوری تاجیکستان را که بر پایه احترام متقابل، عنعنه‌های مشترک تاریخی و منفعت‌های ملی اساس یافته‌اند بلند ارزیابی می‌کند. اطمینان دارم که روابط و همکاری بین کشورهای ما منبع نیز تحکیم و گسترش می‌یابند و به نیکوحوالی مردمان ما و عملی گشتن تلاش‌های مشترکمان مساعدت می‌نمایند. جناب عالی، به شما صحتی کامل و در فعالیت پرمسئولتان موفقیت‌های منبع آرزو می‌نمایم. به مردم دوست تاجیکستان صلح پایدار، پیشرفت و شکوفایی بیش از پیش را تمنا دارم. پرزیدنت گرجستان میخائیل کاویلاشویلی. جناب عالی، از نام حکومت، مردم هندوستان و از نام خودم سلام گرم و جوشان و تبریکات را به شما جناب عالی و مردم دوست جمهوری تاجیکستان با مناسبت 34 سالگی روز استقلال دولتی میرسانم. دولت‌های ما رشته‌های پایداری دوستی دارند که بر پایه رابطه‌های غنی فرهنگی و تاریخی اساس یافتند. با نگاهی به آینده من اطمینان کامل دارم که همکاری ما در سطح دوجانبه، منطقوی و همچنین در چارچوبه سازمان‌های بسیار جانبه رشد یافته به تحکیم صلح و امانی و پیشرفت عمومی مساعدت خواهد کرد. در این روز فرحبخش من بهترین آرزوهای صمیمی سلامتی بردوام و سعادتمندی خود را به جناب عالی اظهار نموده، اینچنین به تمام مردم تاجیکستان پیشرفت دائمی، شکوفایی و صلح و آسایش را تمنا دارم. لطفاً جناب عالی احترامی عمیق مرا بپذیرید. پرزیدنت جمهوری هندوستان دراوپادی مورمو. محترم جناب پرزیدنت، با کمال ممنونیت به مناسبت جشن ملی روز استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از نام شهروندان جمهوری سربیا و شخصا از نام خود به شما تبریکات صمیمی و آرزوهای بهترین را برای شکوفایی منبع کشورتان و نیکوحوالی مردم آن ارسال می‌دارم. اطمینان دارم که بر اساس روابط عنعنوی دوستانه ما مساعدت را به تحکیم منبع و رشد همکاری همه‌جانبه بین جمهوری سربیا و جمهوری تاجیکستان ادامه خواهیم داد. با استفاده از فرصت مناسب میانه‌داری عمیق خود را به جمهوری تاجیکستان برای دستگیری اصولی آن در حفظ تمامیت ارضی و صاحب اختیاری جمهوری سربیا بیان می‌نمایم. این عمل دلیل روشن پایبندی کشور شما با اصولهای اساسی حقوقی بین‌المللی و آیین‌نامه سازمان ملل متحد می باشد. لطفاً جناب پرزیدنت احترامی خاصه مرا نسبت به شما بپذیرید. پرزیدنت جمهوری سربیا الکساندر ووچیچ. جناب عالی، با مناسبت جشن ملی کشورتان روز استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان که همساله 9 سپتامبر جشن گرفته می شود، لطفاً تبریکات صمیمی و تمنیات نیک مرا برای صلح و پیشرفت و نیکوحوالی شما بر مردم جمهوری تاجیکستان بپذیرید. جمهوری بلغار مناسبت‌های سازنده خود را با جمهوری تاجیکستان و سهم شما را در تامین امنیت، ثبات، همسایگی نیک و رشد استوار در منطقه آسیای مرکزی بلند ارزیابی می‌نماید. در دایره استراتژی اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی از سال 2019 و بالاروی سطح مناسبت‌های اتحادیه اروپا با کشورهای آسیای مرکزی با سطح شریکی استراتژی بلغار منبع نیز از گسترش رابطه‌های جمهوری تاجیکستان با اتحادیه اروپا پشتیبانی خواهد کرد. این روند همچون انگیزه مهم استفاده پرثمر اقتدار موجوده برای همکاری متقابل بین کشورهای ما در سمت‌های آینده‌دار خدمت می‌کند. با ارسال تمنیات بهترین برای نیکوحوالی و فرهمندی مردم جمهوری تاجیکستان شخصاً به شما سلامتی بردوام و در فعالیت پرمسئولتان موفقیت آرزو می‌نمایم. لطفاً جناب عالی احترامی والای مرا بپذیرید. پرزیدنت جمهوری بلغار رومن رادیف. محترم جناب پرزیدنت،
با مناسبت روز استقلالیت جمهوری تاجیکستان اجازت فرمایید از نام شهروندان جمهوری اسلوونیا و شخصا از نام خودم صمیمانه‌ترین تبریکات و بهترین تمنیات پیشرفت همه‌جانبه، نیکوحوالی و صلح پایدار را به کشور شما و تمام ساکنان آن اظهار نمایم. با استفاده از فرصت می خواهم تمنیات صمیمی و آمادگی خود را جهت گسترش و تحکیم منبع همکاری دوستانه بین اسلوونیا و تاجیکستان هم در سطح دوجانبه و هم در چارچوب منبرهای بین المللی و منطقوی اظهار نمایم. باور دارم که رابطه‌های منتظم و تلاش‌های مشترک ما به تحکیم صلح، ثبات و همدیگرفهمی هم بین کشورهایمان و هم در سطح بین المللی مساعدت خواهند کرد. لطفاً محترم جناب پرزیدنت، غایت احترام عمیق مرا بپذیرید. پرزیدنت جمهوری اسلوونیا ناتاشا پیرتس موسر. با جناب عالی محترم امامعلی رحمان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اجازت فرمایید همچون پرزیدنت ایرلندیا و از نام مردم ایرلندیا با جناب عالی و مردم جمهوری تاجیکستان با مناسبت روز ملی تبریکات صمیمی و گرمترین پیام شادباشی خود را ارسال نمایم. بگذار ایام رسیده برای مردم جمهوری تاجیکستان صلح و پیشرفت و سعادت آورد. مایکل هیگینز، پرزیدنت ایرلندیا. جناب عالی، با مناسبت روز استقلال جمهوری تاجیکستان به شما و مردم تاجیکستان صمیمانه‌ترین تبریکات و تمنیات صدقی صلح و نیکوحوالی و پیشرفت منبع را می‌رسانم. این روز برای بررسی راه تاجیکستان به سوی صاحب اختیاری و هویت ملی امکانیت خوب است. مالداوا مناسبت‌های کشورهای ما را که بر احترام متقابل و همکاری اساس یافته‌اند قدر می‌کند و باور دارم که مکالمه ما باز هم تقویت یافته و منفعت شهروندانمان و ثبات منطقه خدمت خواهد کرد. لطفاً جناب عالی، عرض احترام فائقه مرا قبول فرمایید. پرزیدنت جمهوری مالداوا مایا ساندو. محترم پرزیدنت جناب امامعلی رحمان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مایه شرف و افتخاری بزرگ است که به جناب عالی صمیمی‌ترین تبریکات خود را به مناسبت روز استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ابراز نمایم. با استفاده از این فرصت مناسب به جناب عالی سلامتی بردوام و خوشبختی آرزو می نمایم و برای کشور شما پیشرفت و شکوفایی را تمنا دارم. پادشاهی بحرین حمد بن عیسی آل خلیفه. جناب عالی امامعلی رحمان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، باعث خوشحالی ماست که تبریکات صمیمی‌مان را به جناب عالی به مناسبت فرارسی عید استقلال دولتی برسانیم. با استفاده از این فرصت ما با شما جناب عالی خوشبختی و تندرستی و به مردم دوست تاجیکستان ادامه پیشرفت و شکوفایی را تمنا داریم. سلطان سلطنت عمان هیثم ابن طاریق آل سعید. جناب عالی، از نام حکومت و مردم شریلانکا اجازت فرمایید صمیمی‌ترین تبریکات خود را به شما حکومت و مردم جمهوری تاجیکستان با مناسبت روز ملی کشورتان ابراز نمایم. در این لحظه فرح بخش که تاجیکستان این رویداد مهم را جشن می‌گیرد، اظهار سپاس عمیق شریلانکا را برای دوستی استوار و همکاری نزدیکی طی سال‌های زیاد خاص مناسبت‌های دو کشور ماست بیان نمایم. اطمینان کامل دارم که شریکی ما در سالهای آینده بیش از پیش رشد خواهد کرد. در این زمینه می خواهم راهبری دوراندیشانه شما را جناب عالی در مسیر پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان را راهنمایی می نماید بلند ارزیابی نمایم. آرزو می کنم که جمهوری تاجیکستان به قله‌های نوبتی موفقیت برسد و رشته‌های دوستی بین دو کشور ما باز هم قوی تر گردند. لطفاً جناب عالی احترام فائقه اینچنین بهترین تمنیات مرا برای سلامتی بردوام و سعادتمندی شما همچنین برای پیشرفت و شکوفایی مردم جمهوری تاجیکستان بپذیرید. انورا کمارا دیسانایاکا، پرزیدنت جمهوری دموکراسی سوسیالیستی شریلانکا. با جناب عالی محترم امامعلی رحمان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان،
با مناسبت تجلیل روز استقلال جمهوری تاجیکستان اجازت فرمایید از نام مردم و حکومت کوبا به شما و مردم تاجیکستان تبریکات صمیمی ارسال نمایم. باری دیگر اراده خود را برای تقویت رابطه‌های دوستی و همکاری میان دو کشور تایید می نمایم. لطفاً عرض احترام و صمیمیت بلندترین مرا قبول فرمایید. میگل دیاز کانل برمودز، پرزیدنت جمهوری کوبا. جناب عالی محترم امام علی رحمان، با مناسبت روز استقلال جمهوری تاجیکستان به شما و در سیمای شما به حکومت و مردم کشورتان تبریک و تهنیت عرض نموده در فعالیتتان به منفعت رشد و شکوفایی کشورتان برای کامیابی ها آرزومندم. رئیس امور دولتی جمهوری مردمی دموکراتیک کره کیم چن این. برخی های تبریکاتی همچنین از نام کاپیتان رنگنت‌های جمهوری سان مارینو دنیز برونستی و ایتالیا ریگی و دبیر کل سازمان همکاری اقتصادی اسدخان وارد گردیدند. وارد شوی پیام و برخی های شادباشی به عنوان پیشوای ملت ادامه دارد. استقلال دولتی برای هر یک ملت ارزش عالی داشته، زمینه اساسی موجودیت دولت و کفیل رشد دولتداری ملی به شمار می رود. امسال 34مین سالگرد استقلال دولتی در پایتخت با شکوه و شامت خاصه و تشکیل دهها چهاربینی‌های سطح بلند تجلیل کرده شد. چهاربینی اساسی جشنی در میدان استقلال با آمادگی همه‌جانبه اهل صنعت و هنر خاطرمان برگزار گردید. ولی جان شریفزاده از روند این تنتنه ادانه گزارش آماده کرده است. شام 9 سپتامبر با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه به افتخار جشن 34مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان شو برنامه ادانه کنسرتی دایر گردید. در آغاز چهارمینی معاون یکم رئیس شهر دوشنبه بختیار شریفی پیام شادباشی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی را به مناسبت 34مین سالگرد استقلال دولتی به ساکنان و مهمانان پایتخت رسانید. در که ذکر شد استقلالیت بزرگترین دستاورد ملت تاجیک بوده، محض با شرافت آن صلح و آرامی، وحدت و همدیگر فهمی و رشد باثبات جامعه تامین گردید. استقلالیت نشان پایداری دولت، بقای سیمای ملت، رمز اصالت و هویت، مظهر آرمان‌های تاریخی و شرف و اعتبار تاجیکستان در عرصه بین‌المللی میباشد. همه این صلح و ثبات و آرامی، پیشرفت و دستاوردها از تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان درک می‌دهند و ما باید به همه این دستاوردها، به همه این نعمت‌ها شکرگزار باشیم و برای باز هم پیشرفته گردیدن این دولت متمدن سهمگزار باشیم. ما مادران چقدر خرسند هستیم که استقلالیت داده است به ما. این همش با تشبث جناب عالی می باشد. بینید که امروز همه خوشبخت، همه خندان، همه با دل پر، با سر بلند به میدان استقلال آمدند که تنتنه استقلال را جشن گیریم. در هر یک کوچه و پس کوچه های شهر دوشنبه بینید که چقدر آبادی هست. این همش چیه؟ استقلالیت. باید گفت که با شرافت سیاست خردمندانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان کشور در دوران استقلالیت تنها روابط سودمند را با دولت‌های جهان برقرار کرد، بلکه با تطبیق دیپلمات خصوصی خود که به حفظ منافع ملی و احترام ارزش‌های عمومی بشری اساس یافته است، به حیث یک کشور فعال، تشبثکار و تاثیرگذار در حل مسائل گلوبالی شناخته شد. 34 سال قبل استقلالیت را به دست آوردیم. امروز وطن ما آزاد، تازه و آزاده. شکر میکنیم که در تاجیکستان همه تنج و امانی استقلالیت را پیشواز میگیریم. امروز ساکنان پایتخت، مهمانای پایتخت استقلالیت را جشن گرفته ایستاده ایم. خرد و کلان، پیر و برنا همه خرسند. ما شکر میکنیم که وطن ما آزاد است، سبز و خرم است. چیست استقلالیت؟ سربلندی و سرافرازی به جان، قدر خود بشناختن تا جاویدان. در ادامه برنامه رنگین کنسرتی آماده نموده اهل فرهنگ و صنعت شهر دوشنبه پیشنهاد اشتراکیان شو برنامه کنسرتی گردید. در چهاربینی ادانه در برابر ساکنان و مهمانان پایتخت، مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و ناحیه‌های آن، سابقه‌داران مهنت و دیگر فعالان اشتراک نمودند. استقلال دولتی تاجیکستان را با جهانیان نزدیک کرد و سیاست درهای گشوده باعث بالاروی نفوذ و آبروی تاجیکستان در جامعه بین‌المللی گردید.
محض تطبیق چنین سیاست دوربینانه رابطه‌های تاجیکستان را با همه دولت‌های جهان به ویژه در منطقه مستحکم و فراگیر و حسن اعتماد را با آنها عمیق‌تر کرد. تاجیکستان در ظرف بیش از 10 ساله با دستاوردهای زیادی نائل گردید که سرنوشت میانبرده دولت صاحب استقلال با آنها وابستگی مستقیم دارد. نقش دولت ما مخصوصا در سازمان‌های با نفوذ ضمن حل مسائل‌های مبرم اهمیت جهانی و منطقوی داشته از قبیل تامین امنیت و ثبات و بهداشت اکولوژی اقلیم و آب مؤثر و سازنده ارزیابی می‌گردد. زیر تنین سرود و آهنگ‌های دلنشین ساکنان و مهمانان کودکان و نورسان در این بزمگاه تا دیر باز شادی و خرسندی نمودند. در برابر کارمندان ساختار و مقامات مربوطه کشور ضمن یک چاره‌بینی مسئولین وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان نیز از سالگرد نوبتی استقلال به طور خاص استقبال گرفتند. گزارش همکارانمان با پیگیری این همایش ادانه آماده شده است. در وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان بخشیده به 34 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان همایش ادانه با اشتراک یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسائل‌های حقوقی ظریف علیزاده راهبریت و کارمندان وزارت دایر گردید. معاون اول وزیر عدلیه نگینه علیزاده ضمن برآمد خود ابراز نمود که در حقیقت استقلال پایه‌گذار آغاز تاریخ نوین و سرنوشت‌سازی دولت تاجیکان میباشد. با اعلان استقلال مملکت صحیفه نوی تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال، دموکراسی و حقوق بنیاد آغاز گردید. تاجیکستان امروز همچون دولت مستقل و صاحب اختیار سیاست داخلی و خارجی خود را برای آینده‌های دور و نزدیک طرح‌ریزی نموده، چون عضو کامل حقوق جامعه جهانی از روی هدف‌های دورنمای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و معنوی استوارانه پیش می‌رود. ابراز گردید که یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسائل‌های حقوقی ظریف علیزاده اظهار داشت که یکی از کامیابی‌های بزرگترین دوران صاحب استقلالی در ساحه تنظیم حقوقی این قبول کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان میباشد که با راه رای‌پرسی عمومی خلقی 6 نوامبر سال 1994 قبول گردیده غایه‌های پیشقدم جمعیتی و سیاسی، تجزیه حکومت دولتی، تامین پوره حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند، گوناگون اندیشه سیاسی و ایدئولوژی را در خود تجسم نمود. در آخر همایش به یک زمره کارمندان وزارت عدلیه رتبه‌های درجوی و افتخارنامه و سپاسنامه‌ها تقدیم گردید. در پرتو سیاست خیرتمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان امروز استقلالیت همچون رمز وحدت، خودشناسی و افتخار ملی تجسم یابد و به هر یک فرد وطن دوست مسئولیت بزرگی را در راه حفظ ارزش‌های دولتداری ملی و تامین ثبات سیاسی و امنیتی کشور می‌افزاید. زیرا جشن استقلال برای تاجیکان روزی است که محتوای 100 ساله‌ها را در خود گنجایش داده است. با این مقصد در سرپرکتور حربی جمهوری تاجیکستان بخشیده به جشن 34مین سالگی استقلالیت ملی با اشتراک کارمندان ساحه همایش تنتنوی برگزار گردید. شرح بیشتری موضوع در گزارش همکارانمان. با مقصد تجلیل 34 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در سرپرکتور حربی جمع‌آمد تنتنوی برگزار گردید که در آن راهبریت و هیئت کارمندان این نهاد اشتراک نمودند. تأکید گردید که استقلالیت رکن اساسی دولتداری ملی و پایه تحکیم امنیت کشور می باشد. در طول 34 سال صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان و دستاوردهای نظررس در ساحه نظامی نائل گشته با زحمت‌های فرزندان صادق وطن ساختار قواهای مسلح استوار و متشکل گشته است. اینچنین حاضرین به نقش مهم حربی در تامین ثبات داخلی و حفظ مرز و بوم کشور اعتراف نموده سطح مسئولیت شناسی کارمندان مقامات حفظ حقوق و ارتش را بلند ارزیابی کردند.
ҳамоиши мазкур рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ва ифтихори миллиро дар миёни иштирокчиён тақвият бахшид ва эҳсоси масъулиятро нисбат ба ҳифзи истиқлолият ва арзишҳои он бештар намуд. лозим ба ёдоварист ки истиқлолияти давлатӣ барои ҳар як шаҳрванди тоҷикистон сарчашмаи ифтихор ва дастоварди бузург буда, вазифаи ҳар яки кормандони мақомоти давлативу қудратӣ ва ҳамаи шаҳрвандон ҳифзи пойдории ин дастоварди таърихӣ ва ҳамкории ҷиддӣ барои таъмини амнияту оромии кишвар мебошад. дар фарҷоми ҳамоиши мазкур кормандони фаъоли соҳаи мақомоти прокуратураи ҳарбӣ бо рутбаҳои навбатии ҳарбӣ қадрдонӣ шуданд, ки ин иқдом барои боло бурдани рӯҳияи хизматчиён ва ташвиқ намудани онҳо ба иҷрои вазифаи худ дар таҳкими амнияти миллӣ аҳамияти калон дорад. бо зиёд гардидани аҳолӣ дар ҷаҳон, тағйирёбии иқлим, баланд шудани ҳарорат ва хушксолии дарозмуддат яке аз самтҳои муҳими гузариш ба саноати кунунӣ бо сурати мамлакат ин рушди пахтакории устувор арзёбӣ мегардад. бо ин мақсад дар хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияҳои шаҳри Душанбе низ аз рӯи нақша пахта кишт гардида буд. дар ноҳияи Фирдавсӣ маъракаи ҷамъоварии дастранҷи деҳқон оғоз шуд. шарҳи бештар дар ин бора. пахтакории устувор як бахши муҳим дар кишвар мебошад, ки давоми солҳои охир ба он таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад. дар ин замина хоҷагиҳои деҳқонии ҳудуди шаҳри Душанбе ҳам дар доираи имконияти худ барои рушди пахтакорӣ саҳм мегузоранд. бо иновати ин, хоҷагидорони ноҳияи Фирдавсӣ ҳам ба пахтакорӣ сари кор доранд. имсол ҷамъоварии пахта дар ин ноҳияи шаҳри Душанбе аз хоҷагии деҳқонии Далер 98 оғоз гардид, ки он дар маҳаллаи сарикиштии боло мавқеият дорад. дар рамади маъракаи ҷамъоварии пахта, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, роҳбарияти ноҳия, кормандони сохтору муассисаҳои гуногуни мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсӣ ва саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонӣ ширкат намуданд. мавриди зикр аст, ки кормандони сохторҳои гуногун барои кӯмак ба хоҷагидорон як рӯз ба ҳашар баромада, дар ин маъракаи барои кишоварзон муҳим ширкат намуданд. ҷои таъкид аст, ки пахтакории устувор усулҳо ва амалияҳоеро дар бар мегирад, ки ба коҳиш додани таъсири манфӣ ба муҳити атроф ва баланд бардоштани устуворӣ ба тағйирёбии иқлим равона шуданд. ба чунин усулҳо истифодаи самараноки обёрӣ, ғизодиҳӣ, такмили селексия ва тухмипарварӣ, истифода бурдани навъҳои баландсифати ба гармӣ ва касаливу ҳашароти зараррасон тобовар дохил мешаванд. аз ин рӯ Тоҷикистон ба ҷорӣ намудани якчанд стандарти устувори байналмилалӣ шурӯъ намудааст, ки аз он дар хоҷагиҳои пахтакори ноҳияи Фирдавсӣ низ истифода бурда мешавад. мавриди зикр аст, ки дар заминаи татбиқи нақшаи генералии шаҳри Душанбе ба ноҳияҳои пойтахт заминҳои кишоварзӣ ворид гардиданд. мувофиқи иттилои масъулин, шумораи хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи Фирдавсӣ 295 адад буда, масоҳати умумии замини кишт то ба 815 гектар доман паҳн намудааст. имсол хоҷагидорон дар заминҳои кишоварзӣ дар майдони 73 гектар пахта кишт намуданд, ки ҳоло дар қисми аз онҳо ҷамъоварии пахта бо маром идома дорад. мо иқдом гирифтагим кишоварзони ноҳияи Фирдавсӣ, ки аз ҳар як гектар аз 30 то 40 сентинерӣ пахта ҷамъ оварда дар таъмини саноаткунии ҷумҳурӣ саҳми худро гузорем. бо истеҳсоли пахтаи хушсифат, хоҷагидорони ноҳияҳои шаҳри Душанбе низ талош доранд, ки дар баробари дигар ноҳияҳои пахтакори ҷумҳурӣ барои санъатикунонии бо сурати мамлакат бо фароҳам намудани ашёи хом саҳми назарраси худро гузоранд. дар асоси нақшаи тасдиқгардидаи Кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе бо мақсади рушди ҳунарҳои мардумӣ, ташвиқу тарғиби фарҳанги миллӣ, расму оин ва тақвияти корҳои фаҳмондадеҳӣ миёни занон чорабиниҳои фарҳанги маърифатӣ бо усули маҳал ба маҳал аз аввали сол дар шаҳраку маҳалла баргузор гардида истодаанд. чунин чорабинӣ ин бор дар гурӯҳи маҳаллаҳои Гулбутаи ноҳияи Фирдавсӣ ташкил карда шуд. чун дигар маҳаллаҳои ҳудуди ноҳияи Фирдавсӣ бонувону ҳунармандони маҳаллаи Гулбута-1 ва 3 ноҳия низ дар ин рӯз ҳунару маҳорати хешро ба ҷавондухтарони ҳудуди маҳалла нишон доданд. ҳозирин бо омода намудани таому хӯрокҳои қадимаи миллати кӯҳанбунёди халқи тоҷик аз қабили хомшӯрбо, гӯшбирён бо тарзи нав, оши бурида, омода намудани фатир бо каду ва пухтани нону кулча машғули кор буданд. дар ин рӯз муовини раиси шаҳри Душанбе Дилбар Одилзода, сардори рависати кор бо занон ва оилаи шаҳри Душанбе ва шӯъбаи занони ноҳияи Фирдавсӣ
сокинони маҳаллаи Гулбутаро ҳамроҳӣ карданд. Наврасон дар ин рӯз бо рақсу бозӣ меҳмононро истиқбол гирифтанд. ҳайати гурӯҳи эҷодии мо дар ин рӯз тасмим гирифтем ки каме ҳам бошад аз ҷониби катбонҳои маҳаллаи Гулбута 1 ва 3 ноҳияи Фирдавсӣ тарзи омодаву пешкаш намудани ин таомҳои миллии халқи тоҷикро пешкаш намоем. меҳмонон дар ин зимн аз ҳунару маҳорати ҳунармандон дидан карданд. ҳар гӯшаи ин макон бо чодару даврӣ ва ҳунарҳои мардумӣ оро дода шуда буд. чӣ тавре ки дар сарчашмаҳо омадааст, мардуми тоҷик фарҳанги бою ғанӣ дорад. тӯли асрҳо бисёр ҷанбаҳои фарҳангӣ зери таъсири урфу одатҳои дигар қавмҳо ранги дигар гирифтаанд, аммо тибқи мушоҳидаҳои ноҳияҳои дурудаст кишвар урфу одатҳо камтар зери таъсир мондаанд. дар муқоиса бо дигар бахшҳои фарҳанг таомҳои миллӣ ва маҳаллӣ қареб ки шаклашонро иваз накардаанд. масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсӣ дар доираи нашрчорабиниҳои хеш ин тадбири ҳунармандиро пайваста дар дигар маҳаллаҳои ҳудуди ноҳия роҳандозӣ менамояд. масъулини бахши кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсӣ мақсад аз баргузории ин гуна чорабиниҳоро дар ҳудуди маҳаллаҳои ноҳия ин пеш аз ҳама муаррифии ҳунармандони дар ҳудуди хона фаъолият дошта ҷалби ҷавондухтарон ба ин марказҳо пеш аз оиладоршавӣ ва ба омӯзиш фаро гирифтани онҳо маънӣ дод намуд. ҳамзамон мавсуф қайд намуд ки баргузории ин гуна чорабиниҳо дар ҳудуди ноҳия дар соҳаи сайёҳӣ низ заминаи хуберо фароҳам месозад. бо мақсади таҷлили сазовор аз ҷашни 34-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси роҳбарияти сирки давлатии Тоҷикистон дар доираи мавсими нави сирки шоу барномаи нав баргузор гардид. аз ҷараёни ин барномаи фарҳангию фароғатӣ гузориш медиҳем. саҳни сирки давлатӣ имрӯз серодан буд. зеро бо ибтикори сирки давлатии Тоҷикистон дар доираи таҷлил аз ҷашни 34-мин солгарди истиқлоли давлатӣ барои нафарони имконияти маҳдуд дошта, сарбозону афсарон, ҳамчунин фарзандони онҳое ки дар ҳифзи марзу бом ҳалок гардиданд, барномаи фарҳангии фароғатӣ ба нақша гирифта шудааст. ҳунармандони сирки давлатӣ дар саҳни бино сараввал бозиҳои акробатикиро намоиш доданд. аз чеҳраи тамошобинон аён буд ки онҳо аз дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бархурдоранд. масъулини сирк як барномаи зебои фарҳангиву дилхуширо пешниҳоди алитолор гардониданд. дар арфаи ҷашни истиқлоли давлатӣ аз ҷониби роҳбарияти сирк барномаи зебо ба таври ройгон пешниҳод гардид. шоҳбарномаи зебои фарҳангӣ имрӯз бо санади баланди касбӣ омода гардида буд ки аз тамошои он сокинон ва иштирокчиён ғизои маънавӣ гирифтанд. дар сирки давлатии Тоҷикистон жанрҳои гуногунро дидан мумкин аст, аз ҷумла гимнастика, акробатика, ронкунандаи ҳайвонот, мувозинат нигаҳдорӣ, масхарабоз, саққобоз, вазнбардор, ҷодугар. имрӯз ҳунармандони сирки давлатӣ кӯшиш мекунанд ки ба жанрҳои санъати сирк хусусияти миллӣ замн намоянд. маврид ба зикр аст ки дар арфаи иду ҷашнҳо аз ҷониби сирки давлатии Тоҷикистон чунин барномаҳои рангини хайравӣ пешниҳод мегардад ки дар ҷараёни он сокинони пойтахт аз ҷумла нафарони маёб, ниёзманд, нафақахӯрон, оилаҳои камбизоат ва сарбозону афсарон ба таври ройгон барномаи сиркиро тамошо мекунанд. сирки давлатии Тоҷикистон яке аз муассисаҳои фарҳангию дилхушии тобеи Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон буда маконест барои хушҳолии сокинон. масъулин ҳамеша кӯшиш менамоянд ки бо барномаҳои наву рангини сирки хотири мухлисони худро шод намоянд. барои ҳамватанон, барои сокинони Тоҷикистони азизамон як барномаи сиркӣ бо номи рамзи истиқлол омода намуда пешкаши ҳаводорони санъати сирк гардонида истодаем. аз рӯи асари шоҳнома яъне сиёвуш таҳия намуда номераҳои сиркӣ, асбозон, гимнастҳои ҳавоӣ, эквилибристҳо, масхарабозон, ронкунандаи ҳайвонҳо дар ин барномаи сиркии мо ҳунарнамоӣ карда истодаам. намоиши фарҳанги фароғатӣ бо мақсади дар сатҳи баланди ташкиливу ғоявӣ таҷлил намудани истиқлоли давлатӣ ва фароҳам овардани шароити мусоиди фароғатӣ ба наврасони пойтахт баргузор карда шуд.
با مقصد پیشگیری حادثه‌های ناخوش راه و نقلیات و تامین بخطری حرکت پیاده‌گردان و رانندگان در پایتخت میان کودکان و نورسان پیوسته چاره‌بینی‌های گوناگون راه‌اندازی کرده می‌شود. این نوبت در شهر دوشنبه عملیات بچه‌ها تشکیل شد که هدف آن فهماندن قاعده‌های حرکت راه میان این قشر اهالی میباشد. راه را تنها از جایهای معین شده یعنی از گذرگاه زیرزمینی، روی زمینی و نزد چراغ‌های راهنما گذارید. از 1 سپتامبر از جانب وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در حدود مملکت مخصوصا شهر دوشنبه بهر تامین بخطری حرکت در راه و پیشگیری حادثه‌های راه و نقلیات با اشتراک کودکان و نورسان عملیات مقصدناک بچه‌ها راه اندازی گردید. عملیات مذکور تا 10 سپتامبر ادامه می‌یابد. مقصد از گذرانیدن این عملیات پیش از همه پیشگیری صدمه‌ناکی با اشتراک کودکان و نورسان و همچنین آموزانیدن قاعده حرکت در راه در بین آنها میباشد. از جانب دسته‌های ناظرانی نورسی خوانندگان مکتب‌های شهر دوشنبه در کوچه و خیابان‌های پایتخت توسط اتومبیل‌های پاترولی جهت رعایت درست قاعده‌های حرکت راه کارهای فهماندهی دایر کرده شد. در این راستا کارهای فهماندهی و ترغیباتی از جانب کارمندان شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه در مؤسسه‌های تعلیمی پایتخت برگزار گردید. در جریان واخوری به خوانندگان قاعده‌های حرکت راه، طرز درست عبوری راه و عاید به رنگ‌های چراغک راهنما کارهای فهماندهی دایر کرده شد. معلوم گردید که خوانندگان عاید به قاعده‌های حرکت راه معلوماتی ضروری دارند، اما هنگام گشت و گذار بعضی از خوانندگان به عادی‌ترین حالت‌های قاعده‌های راه اهمیت نداده از جای‌های خوفناک راه‌ها را عبور نموده سلامتی خود و اطرافیان را در خطر می‌گذارند. قابل ذکر است که مؤسسه‌های تعلیمی حدود پایتخت در گذراندن عملیات بچه‌ها سهم نظر است دارند. از جانب کارمندان شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه و دیگر نهادهای قدرتی کشور به خوانندگان و آموزگاران مؤسسه تعلیمی میانه عمومی رقم 8 ناحیه اسماعیلی سامانی واخوری برگزار گردید. در جریان واخوری ذکر شد که سبب و عامل‌های به حادثه‌های راه و نقلیات دچار گردیدن نابالغان این ندانستن قاعده‌های حرکت در راه از جانب آنها همچنین به نظارت والدین و مؤسسه‌های تعلیمی به حساب می‌رود. ضمن برآمد مسئولین اطلاع داده شد که در مؤسسه‌های تعلیمی درس‌های تربیوی در سمت رعایت حرکت قاعده راه گذرانیده شده. نوبت‌داری از حساب آموزگاران و خوانندگان به راه مانده می‌شود. بینندگان عزیز، این بود همه آن خبر و گزارش‌هایی که طول چند لحظه تقدیم شما نمودیم. خانه آباد و سربلند باشید.